Dagiti anak ni Apo Diyos, ipikaw naman ti hallelujah! Dagiti excited, ipukaw naman ti Jesus! Amen. Ibaga man dita kaabay mo ti Jesus, bless you. Amen. So before tayo mag-start, kaya't kuman nga patakdaran dagiti taga Church of God, San Jose. Amen. Palakpakan tayo man ni Apo Diyos kakabsat. Dagiti taga Haven of Rest, Santa Maria. Amen. Kadagiti taga Church of God. It's 3:16 p.m. Amen. Kastamet nga, kayat ko nga acknowledge, iti kaadda ni Pastor Crescencio Azaret and Pastor Renato de la Cruz. Agyaman kami, Pastor, iti kaaddayo, iti dayti kanito, kat ni Apo Diyos iti may daydayo, kun may tantanok. So, good afternoon, brothers and sisters in Christ. Welcome to Church of God, Aninipan. I-ready tayo, garo titibiyag tayo, tamamati nga daytin sa gana, kan nakaskas daw, nga aramida ni Apo Diyos, iti daytin ang kanito. Katawati kiti sagtunggal may sa kada tayo, nga tumakder, takantaan tayo, dayjay. I'm glad you are here. Amen. Hallelujah. Bible reading, umay tuman ipaay kada tayo ni Brother John Cyrus Burgos, kat sakbay umay di mangibasa kan taon tayo da you when the say. Kat umay to i-pray ni Sister Leani Abig. Saints, oh marching in, when the saints go marching in. Praise Psalm. Isa o ti aba masahakan jay Psalm chapter 25 verse 4 to 7 kunana. Chapter 4, show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Remember, Lord, your God. Remember, Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of my youth, and my rebellious ways according to your life. Remember me, for you, Lord, are good. To Diyos, bendisyon na sa una. Kantante ang payo ko na ng Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Yes, worship you, Father. We worship you, John, Son, Jesus. And we worship you, Holy Spirit. Yes, Lord God, we exalt your name on high. Hallelujah. Yes, Lord God, ti Diyos, mabubuayan ti amin nga kita at kinaimbag. Yes, Lord God, we exalt your name. Hallelujah. Yes, Lord God, nalpasan nga naibasa ti saong
Yes, Lord God, kat amumi nga benedisyon ng Apo ti saong. Yes, Lord God, hallelujah, agyaman kami, Apo, na safe, Apo, ti sagtumunggal may nga kararubangan na kadano ni daytoy nga pagdadayawan, Apo, itagtag ay mita na pateg anagan mo, because we thirst for your love, for your presence, and your Holy Spirit, Father. Yes, Lord God, agyaman kami, Apo, ti daytoy nga naimbag nga malam nga inpaay mo. Yes, Lord God, bendisyon ng Apo, adipen mong ano intaram amami na santuan ti usaram nga mensahera mi Apo ti daytoy nga kanito iti daytoy nga malem. Yes, Lord God, kat may share na Apo dagiti sasaom, Apo, kastamet, Apo, dagiti nga bendisyon ng Apo ti tunggal nga mausar. Yes, Lord God, kastamet, Apo, dagiti agum dagiti instrumento. Yes, Lord God, kat ada pa nagtitimpuyog da amami na santuan. Yes, Lord God, anyaman, Apo, ang aramid ni kabusar in Jesus name, kat mapaksyat da, hallelujah. Kat we declare blessings, victories, healing, spiritual maturity, Father. Yes, Lord God, hallelujah. Ipaimam ni Apo kanyam, Apo, dilayti nga serbisyo. Yes, Lord God, kat agawid kami. Nga si pupuno itiragsak, itirago, ken iti ayat nga gapuken ka. Yes, Lord God, ipaimam ni Apo, dilayti nga serbisyo, kat si kalang ti may daydayaw, ken may tantanog. And we love you, Father. Yes, Lord God, kat isip sublimi kan ka iti nga mga dayaw, gloria ken panagyaman. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan tayo pa man ni Apo Diyos kakabsat. So, ayan. So, sakbay iti amin. Mayabak mo't garod iti President iti Youth Empowered aninipa ni Brother Jonathan Lara is nga iso iti mangitid iti welcome address. Amen. Naimbag nga malam ti amin nga kabsat. Amen. To our beloved pastors, Pastor Crescencio Azaret, Pastor Renato de la Cruz, ever-blooming guests, Ma'am Ruth C. Roque, Ma'am, visitors, friends, different churches, and our friends that watching online, a blessed afternoon to all. Before I go further with my speech, I would like to greet you the beautiful name, the powerful name of our Lord Jesus Christ. These past days, we've been facing many circumstances, many trials, and many problems. For we know that we are living in a chaotic world and no one is exempted to any works of evil. That is why it is good to have this kind of event again. And I know this will not be the last, but the continuation of our journey in serving the Lord. And for I do believe that no matter what situations we have, Jesus deserves an extravagant thanksgiving and praise and worship. And at this point of time, I would like to welcome each and every congregation. And as I call your church, may I request everybody to please stand to express our warm welcome to everyone. From COG San Jose. Amen. And Haven of Rest Church, Santa Maria. Lurug Christian Fellowship. And last, ti COG Aninipan. Amen. Pero ang pinaka-importante na i-welcome natin ay ang presensya po ng Panginoon. Amen? Amen. Sa pagkakataon pong ito, atin nang ihanda ang ating puso't isipan sapagkat ito ay mapupuno ng salita ng Diyos na siyang magiging kalasag natin sa araw-araw na paglalakbay at oras na para purihin ang ating Panginoon. That is why, let's fasten ourselves, make yourself comfortable, prepare our hearts, minds, hands,
legs, and mouth, for we will make this place a place of joy, a place of gladness, and a place of praise and worship. Once again, good afternoon, welcome everyone, and God bless. Thank you, Brother Jonathan Itinabara. Nga panang welcome mo di sagtunggal may sa kada kami. Kayat yung makabuyat ti intermission number. Nakabsut sa. Kayat yung makabuyat ti intermission number. Amen. So, yabak karo dagiti taga church. Haven of Rest, Santa Maria. Palakpakan tayo man ni Apo Diyos sa kabsat. praise goes up. You ain't come down. Oh, our praise goes up. You ain't come down. Our praise goes up. You ain't come down. Oh, we shout some praise. We celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise. Oh, Lord. Sing, turn it out. This sound. Oh, yeah. Make it louder. Make it louder. Lift him up and shout his name over all. Turn it up. This sound of praise. Make it louder. Oh, lift him up and shout his name over all. Ayan, hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon.
May request everybody to please stand at pumunta po tayo sa harap. Dahil time na to praise and worship the Lord. Yung mga na-bless, isigaw mo ka ng hallelujah! Ayan, hindi ko kayo naririnig. Hallelujah! Ayan, nagparang po tayong lahat. Iyok-yukbay pa natin yung space sa harapan. Ayan. At sabi rin sa Bible, sa Psalms 95 verses 1 to 3, sabi niya, "Oh come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. For the Lord is a great God and a great King above all names." Hallelujah! Come on, clap your hands to the Lord. Glorious. Hey! Shout it out and glorious. Come on, everybody, sing unto the Lord. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glory. Hey! Come on, clap unto the Lord. Everybody. Sing, my God. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Sing, shout it out, shout it out, shout it out. For the Lord is good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Sing glorious, glorious. Hey, shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Sing, my God. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out. For we know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are. Everybody sing glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Hallelujah. Everybody. Come on, everybody. Sing Jesus shine. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Come on, church. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you
Shout it out and glorious. Make it loud and Jesus, we shout your name. Hey, Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your name glorious. You are glorious. Hallelujah. Hallelujah. I want to clap a little louder than before. Hey, 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 hey. I want to sing a little louder than before. Hey. I want to jump higher than before. Jump, 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 jump. I want to shout louder than before. Everybody sing freedom. Freedom, 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 freedom. I wanna clap a little louder than before. Clap, 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 clap. I wanna sing a little louder than before. I wanna spin wilder than before. I wanna shout louder. Everybody sing freedom, 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 freedom. Freedom, 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 freedom. I wanna sing a little louder than before. I wanna love you more than before. I wanna worship deeper than before. I wanna scream louder. Everybody sing freedom, 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 freedom. Yes, Lord. Everybody, sing No More Shackles. In 3, 2, 1, everybody. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Lift your hands to the Father and say, no more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Lift your hands to Jesus. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Just lift your hands to the Father and say, no more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. So help me dance the dance of, say hallelujah, 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 hallelujah. Everybody sing freedom, 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 freedom.
Hallelujah. We declare freedom, Lord God. We receive freedom, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord God. We thank you for this afternoon, Panginoon. We thank you for your presence na siyang gumagalaw, Panginoon, sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. And Lord God, hallelujah, we continue to welcome the Holy Spirit, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, hallelujah, nga aglipyas, Apo, di presensyam, ti panakabalin mo, iti daytoy nga diso. Kat Apo, Diyos, aglangoy kami, Lord God. Aglangoy kami, ti ayat mo, iti panakabalin mo, iti daytoy nga madan. Hallelujah. Oh yes, Lord God. Yes, Jesus. Hidden glory creation, now revealed in you, our cross. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Oh, the name of Jesus. Hallelujah. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, you didn't want. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Oh, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us? Oh, what a powerful! What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, yes, Lord. It is powerful. It is the name of Jesus. Oh, hallelujah. Death could not hold you, Lord. You have no rival. Yours is the kingdom and the glory, Lord. Hallelujah. We praise your name. Come on, church. Sing, death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory.
church, open your mouth. Sing unto the Lord right now. Worship the King of Kings and the Lord of Lords. Open your mouth and raise your hands to the King of Kings. Oh, yes, Lord God. To see my sin upon that cross, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh yes, call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Come on, church, call upon the name of God. Call upon the name of the Lord and be saved. Hallelujah, Jesus. Oh, call upon the name of the Lord and be saved. Oh, call upon the name. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, yes, Jesus, we magnify your name. We give you praise, Lord. We are here to give you praise, to give you worship, God, to give you adoration, oh God, for all the things you've done. We praise your name. Oh, we praise your name. We give glory to your name, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh yes, Lord God. Oh, hallelujah. We give you praise, Lord God. We are here to worship you because you are good, Lord God. At to'y apo Diyos nagtibiyag mi nga mangidaydayaw ken ka. Gapu na, Lord God, ta naimbag ka unay nga Diyos, Lord God. Kabayat ti kinaagtutubi mi, Lord God. Iparamparignam kan ipakpakitam ti kinaimbag mo kadagiti biyag mi. Yes, Lord God, we give you praise, Lord God, because you deserve it, Panginoon. You deserve every worship, every praise, Lord God. Gamin apo nakaimimbag ka unay nga Diyos, Lord God. Hanga may ladawan ti kinaimbag mo, Lord God. Undescribable ti kinasya sinam nga Diyos kadagiti biyag mi. Kat Lord, ti day ti nga gundaway itag aida ka, padayawan da ka, kat ipukaw mi ti kinaimbag mo, ipukaw mi ti kinasya sinam
ginom gapo na Lord God, tanang indaklan ka nga Dios, man nakabalin ka nga Dios, nakaskas daw ka nga Dios, Lord God. Oh, madaydayaw ka, Apo Dios, kat madaydayaw ka. Kat Lord, dato'y Apo Dios, dagiti kanta, dagiti puso mi, dagiti kanta, dagiti biyag mi, Apo. Idaton mi, Apo Dios, kas panagyaman mi ken ka. Kat Lord, Apo Dios, ti panagpatpatuloy ti dayti nga aramid mi. Awan ti sabali nga maitagay, awan ti sabali nga mapadayawan, awan ti sabali nga maitandudo, awan ti sabali nga dayawan minutilaing nga sika. And Lord, we bring back all the glory, praises and adoration to your name in Jesus' name. Amen. Praise, praise. Sino't na bless? Amen, amen tayo kat na bless. Praise God, malaydayaw ni Apo Diyos kakabsat. So at this juncture, may I call Sister Casey Lara to introduce our guest speaker. Palakpakan tayo ni Apo Diyos kakabsat. Amen. Madaydayon ni Apo Diyos kakabsat. One way. One truth. Amen. Madaydayon ni Apo Diyos kakabsat. Agyaman tayo ta. Dato'y tayo manan. Tapnon tikas takot. Denggan tayo manan iti sasaon ni Apo Diyos kakabsat. Amen. Iti messenger tayo nga rod kada. Ito nga kanitukot. Naggapupay dijay Santa Maria Flora Apayaw kakabsat. Isunakot nayanak iti September 9, 1981 ijay alakapan Cagayan kakabsat. Isunakot 40 years old and ngum kas makita tayo mo't balasang latay tila nga nakakabsat. Isunakot nagbasa iti elementary ijay Mapuraw Elementary School kat iti high school nagbasa iso na ijay nagbasa iso na dijay Alig Valley High School kakabsat kat naggraduar iso na iti 1998. Iti college naman kakabsat kat nagbasa iso na ijay Cagayan State University. Naggraduar iso na iti 2003 with Bachelor of Science in Education kakabsat. Kat iti agdama kat agisursuro iso na iti Mayor Ricardo de San Jose Senior Comprehensive National High School kat actually kakabsat kat naging teacher ko iti iso na iti grade 7 and grade 8 mapay kakabsat kat iso na kat itinaganak na kat the Mr. and Mrs. Henry Cabiles. Tapos gapo iti parabor kan bendisyon ni Apo Diyos kat pinaraburan na iso na iti asawa iti love of her life. Kat itinaga nakakabsat, kat kanagnagan pa ni Jesus. Jesus, di ka ba ma'am Jesus or Jesus? Jesus, Roque kakabsat, kat nadanda iti dua nga anak ni Elijah Lane, kat ni Joash kakabsat. Kat iso nakakabsat, kat iti life verse na, kat masarakan ijay Jeremiah 33 verse 3 kakabsat. Iso na kat napintas, nalaing nga disuro, motivational speaker, teacher, preacher, worship leader, a woman of God. Let's all welcome Mrs. Ma'am Ruth C. Roque. Praise the Lord. Dagiti anak ti Apo ipokaw naman ti hallelujah. Amen. Amo yung mabless na nga mangkit-kita kada kayo. Amen. Iti daytoy nga age ko umapapalak kanyayo. Nya? Umapapalak kanyayo gaputa dagiti kastoy nga activities ket mararamidyo. Idinto nga idisyak iti agtutubo sumagmamanulaeng. Nya? Iso nga nagimbag ni Apo Diyos ta naamam mo yung isuna, kat mabalin nyo nga rikrik naon, day di blessings na, mabalin nyo nga rikrik naon, day di Holy Spirit na, day di ayat na. Amen? Amen. So, itatangarod nga aldaw, I am so grateful to stand in front of you. Diyak amo no nakasagana na kuno nakasagana na. Amen. So,
Kunan ni Brother Elmer Iding, na umay ka man ma'am, mang ted iti inspirational talk para kadagiti agtutubo, aglalo kadagiti mapan kanon ag kolehyo. Amen? So, dahiti speech ko tata, speech wano inspirational message ko itata, kat haan laeng nga para kadagiti mapanag kolehyo, no di kat para kada kayo amin. Amen? Okay. So, sino dagiti at the Bible na? Praise the Lord. Sino dagiti at the notebook na? Ada jibalay. Ada jibalbalayo. Sino dagiti at the ballpen na? Amen. Praise the Lord. Ti anak ti Apo, numapan iso na agdengeg. Iti sasauna, numapan ni Jay Kapilya, dapat requirements yu data, ada iti ballpen, ada notebook, ken Bible. Amen? Palakpakan tayo man ni Apo. Okay. So, ukradan tayo nga ro, dagiti Bible tayo, ijay Joshua 1:28. Ti sao ti Apo, kasi ti kunana, the book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shall have good success. Amen. Agkararag tayo nga ron. Lord, we praise you, God. Apo itagtag ay da ka. Itangal daw, bigbigan mi Apo Diyos. Nga sika, itinaggapuan amin nga pigsa. Anges ken adda ka da kami. Idaydayaw da ka, Apo, idaydayaw da ka. Awan tikas ken ka, Apo Diyos, nga mangisuro ka da kami. So nga, Apo, dawatan mi kadiya, Apo Diyos, iti wisdom mo, God. Tapno, Lord, maawatan mi, digiti sasao nga income dinggen itangal daw. Yes, Lord, kadagita imam, Apo, dagiti nga i-commit mi, O God. Dagiti nga agtutubo, Apo Diyos, nga agdengeg. Lord, dawatan mi, Apo Diyos, ti panang bless mo kadakwada. Sapay la Apo Diyos, takasla, Apo Diyos, seed, nga marugrug kadagiti puso kan panunot da, dagiti saom nga mapandamang ganita. Kat Apo Diyos, agrusing, agtubo kan dumakkel da. Yes, Lord, dayta Apo iti desire ti puso mi, ti puso ti tunggal may sa itatangal daw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, paulwan tayo nga rod, ti lesson tayo itatangal daw, iti success. Spell success. Hang ko nangeg. Louder! Amen. Kaslalata mo di classroom niya. Amen. Okay. So, success, S-U-C-C-E-S-S. Success means achievement or attainment of something. Makunang nga successful ka, no naalam, wano nagawat mo dayjay, gamgamgamom, wano dayjay, kayat mo. Amen? Now, the question, who wants to become successful someday? Ingato na nga rutima na! Amen! Kasta. Amen? Okay. So, da kayo amin, kayat yu iti agbalin nga successful someday. Yes? Kastamot iti desire ko, iti may saak nga agtutubo. Nya? Kastamot ti desire ko, iti. Kud, hang ko man labilan panunot iti niya, iti kinaagtutubok, hang ko man pinanunot, nya nga tamot, dagi di aramidok, tapno agbalinak nga successful. Amen? Agyaman kayo itata, taadda dagiti kastoy nga mangmangagyo.
Nya, ti mangibagbagalang kanya kidikat ni inang ko, ni tatang ko. Nya, agsalukag ka, dayjay laeng, agsalukag ka, tapno, magawat mon tumot iti ar-arapaap mo. Kung kunada idi, awan ti sabali nga may pamanami king ka, no dilaeng dayta adal mo. Dagijay iti sao, iti naganak, idi glalo no dumawat ka ti allowance kasjay niya. Adanto palang ti sermon nga kasjay nga mangmangeg mo. Amen? Ngam, dagijay ket nagpintas. Nagpintas dagijay nga nangnangegan. Dagijay ket palagip nya, palagip dagijay tapno agbalin tayo nga successful. Okay. So malagip yo dayjay istorya ni Moses. Kini Aaron. Amen? The Moses, ni Moses kit isu iti nagbalin nga leader. Idi nag-migrate da from Egypt. Nya, nag-migrate da. Binagkat na amin dagiti Israelita iti Ehipto ket nagnagnada iti mano nga taw-tawon haan laeng nga alaldaw no di kiti rabii aldaw iti mano nga tawon sada nakadanon dijay promised land. Amen. Nya? Okay. Now, nagbalin nga successful dagiti Israelites idi. Nya, laksid iti nakaad-adu nga challenges. Okay. Now, kasano nga rod ita, wunaan niya dagiti wagas, tapno agbalin tayo nga successful. Daytoy kumanti isurat yung ako na. Nya? Dagitoy dagiti wagas, tapno agbalin tayo nga successful. Take note or isurat yu dita cellphone nyo. Okay. Number 1 is sense of direction. Sense of direction. Nya? Iti bagi tayo, adada dagiti sense organs tayo. Sense of sight, sense of nya pa? Feeling, di umanges, pagangot, anya pa? Sense of hearing. Yes? Okay. Napadasan yun, tinag-meditate. Nakapag-meditate kayo nga, kaslamang mangagyo, iti sa uti apo. Napadasan yun, tikasjay. Amen? Very good. Meaning to say, you are using your sense of feeling, your sense of hearing. Yes? Even your eyes are closed. Parang nararamdaman mo. Adapi di na padasak, edi nga, nagmayat ti kang kanta, nya? Nagmayat ti kanta kat, naka-close ti mata, kasla di jay tangan ti panagriknak, di jay panagkang kanta. Nya? Kasla nagmayat, di jay panagsaad na kanyak, di jay panagkang kanta. Okay. So, sense of direction. Okay? No one can reach his destination without direction. Yeah? No one can reach his destination without direction. Okay? So, sense is awareness also. Yeah? Direction. Mapantayo manan iti panagbabasa. Nya, glalo ka dagiti agkolehyo ita. Uno dagiti kolehyo. Okay? So, what are you going to do is plan. Tapno adatir direction mo, agplano ka. Dapat amum ti purpose mo, amum dayjay goal mo. Nya? Anya nga ta iti goal ko. Mapanak agbasang ng jaksamot amo no anya iti kayat ko nga talaga. Okay? So, kasla undecided na. Jaka mo no anya ti talaga nga kayat ko no kastoy wenno dayjay kuma. Okay?
Plan. Know your purpose. Okay? While planning, okay, you need to listen. Listen. Honor. And obey. Sino tidinggam? Okay? Yes, adadta, dagiti naganak mo, bagbagaan da ka mo. Yes? Bagbagaan da ka, hanga mapukaw dayta, tay kunakon adan tupay na yun na nga, sermon. Amen. Ngamahan yung kagkagura dagijay. Nya. Okay. Listen. Kang runaan na nga denggem, ti ibaga ni Apo king ka. Meditate. While planning, you need to meditate. Anya Apo, iti kayat mo, nga mapasamak, iti biyag ko. Ni Apo Diyos, imununan nga nakaplano ng sika. For I know the plans I have for you. Plans to prosper. Amen? Dayta iti kayat ni Apo Diyos nga mapasamakin ka. So, habang nagpaplano ka, you just need to listen. Denggem. Ag-meditate ka. Denggem ti sao ni Apo Diyos. Usarum dayta sense of hearing and sense of feeling mo. Praise God. Okay. After that, next to planning is take action. You need to take action. Kastoy nga rod ti aramid. Amen? Anya, dagiti na panunot mo. Okay? So, bahala kang tumutin ang agpanunutin niya. Basta ti ibagak tata, plan and take action. Okay? Use your sense of feeling and your sense of hearing. Next is understanding. Understanding is the power of comprehending. When we say comprehending, you need to analyze awatum. Anya ti kayat nga saun daydi inya rasaas ni Apo Dios kanya. Nya, haamo nga balewalaen. Anya ti kayat nga saun daydi. Amen. So, knowledge and wisdom is nothing without direction. Mapanlata iti direction. Nya? So, dapat maawatam iti kayat ti Apo Dios. Maawatang, dayta sarilim nga bagi. Tapno, maaddaan ka iti direction. Amen. Basaan tayo iti Proverbs 19:8. Kunana iti Proverbs 19:8, kit isu daytoy tataday jay makuna nga take action nga ibagbaga kita. Tulungan tabagin ket adalem ti amin amabalin mo asursurwen. Laglagipem ti inadal mo, ket rumang ay kanto. Amen? Tulungam tabagim. Now, anya dagijay nga wagas mo. Amen? Tulungam tabagim, ket adalom ti amin, amabalin mo asursurwen. Isungarod, ngano kung ngano ije eskwelaan kung kunak kadagijay medyo hangag dengdengag nga ubing na kwa. Sayangem ti kada minutos nga adda ka dito'y eskwela. Amen? Dumngeg ka. Ket makaadal ka. Nya? Wise men listens. Okay? Dumngeg ti tao nga nalaing. Amen. God has put dreams and promises in your spirit that may be seem too big. Nagdakalaan ti plano ni Apo Diyos king ka. Nakaayayat ni Apo Diyos king ka. Nya? Isu nga, tulungan mo't day tabagim. Sino kumapay iti mangitag ay iti itabagim. No, nga umununa, no saan nga sika.
Haan nga itag-ay nga ate agpangpangas ka, ngem tulungam itag-ay mo tabagim tapno rumang ay ka. Agpalakpak man ti mayat nga mga itag-ay ti bagina. Amen. Hallelujah. Okay. So, let's move to the next. Courage to face life challenges. Amen? Courage to face life challenges. What is courage? Anya iti courage? Nya? Courage is the mental strength to persevere and withstand danger, fear, and difficulties. Ti courage ket turud. Pigsa iti pakinakem. Amen. Itata. Sino dagiti naturod? Ngato naman tis imana. Ang animot sakan. Praise the Lord. Amen. Ti Kristiyano naturod. Agpalakpak dagiti Kristiyano. Amen. Ti Kristiyano anak courageous. Yes? Courageous. Anya dagijay nga dapat nga pagturodan tayo. Dapat kadi naturod tayo nga agtakaw, naturod tayo kadi nga agsalawasaw? No. Yes? If you are a Christian, masubok ka. Adu dagiti mapadasam. Nya, adu dagiti mapadasam nga panubok. Adu dagijay problema. No apay kitde. Nya, nga no ag-decision ka nga ag-Kristiyano kasla umas asudegmet ti sulisog king ka. Amen? Dijay mon nga usaron dayta courage nga ibagbagha. Amen? Courage. Inton dumteng dayta nga problema. Anya iti aramidem. Inton dumteng dayta nga hatred. Kagurada ka. Dagiti gagayim mo. Amen? Inton mapasaktan ka. Inton ag problema ka. Ag anxiety ka. Inton nakadaado nga ipaubra. Dagita nga may mestra. Katawa na ka. Nya? Inton nakadaado. Oh, workload. Nagado nga assignments. My God. Reflection dita. Journal dita. Reflection dita. Research dita. Nya? Okay? Just take time. Step by step, malpas amin dagita. Yes? Amen. God is with us. Saan na tayo baybayan ni Apo Diyos? Amen! Hallelujah! Kuna na nga rin, di favorite verse ko, Jeremiah 33:3. Nya? Kuna na, call unto me, and I will answer thee. Sa palagay nyo, adanak nga ta dito itatang, agtaktakder dito isangwanan nyo. No! Sa anak nga imawawag kini Apo Diyos. Amen? Kun, haanak ko managbalin nga kastoy, no pimanawag iti sidong ni Apo Diyos. Amen? Nakadakdakilan iti testimony. Nakadakdakilan ti Diyos. Nga iso nga ng taptapaya. Nga iso nga ng tultulong kanyak. Kat dayjay kumamot iti kayat ko. Kayat ko nga maamuan nyo. Kayat ko nga masursuro yo. Haang kay to kumanga agkapoy. Inton tiyempo. Nga nakadado iti problema yo. Amen! Inton tiyempo nga agtagtagurgur ka. Ni Apo Diyos pagtalnaan na kanto. Inton tiyempo nga agkapoy ka. Ni Apo Diyos tapayaan na kanto. Kunanan to. Anak, addaak dito'y para ken ka. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Inton tiyempo nga mapaspasaktan ka. Amen.
Intun po nga feeling mo kat awan ti kadwam. Umawag ka kini Apo Diyos, itagay mo ta imam. Amen. Itagay mo to ta imam. Gawatan na kanto. Sagidin na kanto ti Apo. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Basahin tayo i Psalm 121 verse 7 and 8. Psalm 121 verse 7 and 8. Amen. Kuna na ijay. Ilisi na kanto ti Apo, iti amin na peggad. Aywanan na kanto, tapno awan ti pakaan-anwang. Salakniban na kanto ti Apo, iti sadino man apapanam. Manipod ita, iti agnanayon, awan inggana. No asino, uno siya sino, day di Jesus, nga nang tultulong kada Moses, kada Aaron, kindagiti Israelites idi. Isupay lang day di Diyos, nga adda kada tayo, ita nga aldaw. Amen? Palakpakan tayo man ti Apo. Hallelujah. Amok, nga intuno umadayo kayo, kadagiti naganakyo. Adunto iti panubok dita. Adunto iti makita yo nga sabsabali. Nya? Adunto iti makita yo nga agkikibin. Yan. Umapal kanto kadi. Aman dalatamot panagapal mo niya. Ngem, panunutom to, day di purpose mo. Panunutom to, day di goal mo. No apay nga adda ka di jay. Tapno saan kanto nga may iyaw awan. Amen? Wen, normal. Normal lang ta adda boyfriend na, adda ti girlfriend na. But then, first of all, know your priorities. Amen? Know your priorities. Okay. The next is Christ-centered life. Okay? Jesus at the center of it all. Isu kuma, iti nakasentruan, iti amin tayo. Wen, pudno nga adda di jay, da di target mo, pudno nga makitkitan, da di goal mo, ngem, saan mo nga liplipatan, nga isentro, i-commit, amin kini Apo Diyos dagita. Amen? Fruitfulness in life is in faithfulness to Jesus. Amen? Agbunga kanto, rumangay kanto, no, saan mo nga pupukawan, ti pamatin kini Apo Diyos. Iji John chapter 14, 14 to 15. Amen. Mabasa tayo dyan. John chapter 14, verse 14 and 15. Okay. Kuna na ijay John chapter 14. Anyaman adawaten yun to itinagan ko aramidek to. So, isentro tayo amin kini Apo Diyos. Nya, tako na anyaman nga dawaten yun to itinagan ko ket aramidek to. Ngam, daman ngam nan. Hangkalat tamat basta mang namnama. Oh, dinawat kon ti kasto kini Apo Diyos. Nya, dinawat kon ti kasto kini Apo Diyos. Agtugtugaw kamot to, nang kamo agrebrebyon, hang kamot ng agtrabahon. Na, masapul nga aggagagut ka, agsalo kag kamot. No nagdawat ka, talo ti answer ni Apo. Yes, wait, and no. Amen? Amuyo daytan. Yes, wait, and no.
Wait ko na at dapay iti kayat na nga aramidem. Amen. No ko na ammo na kami nga pakadaksam dayjay. Iso nga haan na nga sungbatan, won na saan na nga ito. Amen? Amen. Okay. Next is empowered strategy. Umununag tayo nga umununag. Empowered strategy. Mayroon na ba kayong empowered or powerful strategy to become successful? Meron na ba? Nakapag-isip na ba kayo ng strategy nyo to become successful someday? Yes? As Christian, anya? Kas may sa nga Kristiyano nga agtutubo, anya iti powerful strategies yo. Okay. Strategy make something difficult easy. Well, dayjay strategy nga dayjay, aji nakarigrigat nga aramido muna trabaho ket palakaen na. Okay. First, daytoy itinangnang runa nga adda kanyayo nga Christian youth. Amen? Prayer. Okay? You must be prayerful. Prayer is a powerful weapon. And there is a miracle in prayer. Sino ti mamati ka dayjay? Palakpak. Amen. Amen. So, pray without ceasing. Kasano kayo nga agkarkararag? Idi Shakti College ket kwa. Gapunsay iti kaadu nga assignments, kaadu nga panpanunot, agkarkararag kasta ti rabi. Ntunungan ko, mapanje assignment ko ti philosophy of education. Tunungan na panje research. Hanak makafocus. Hanak nga makafocus. So, ti aramidog adda iti notebook ko. Nya? Manipod pa'y idi college na, idi high school na palang, addan iti prayer notebook ko. Isursurat ko ijay. Kasi nagkadkadam na kasta, nakadado makikita na adyo panunot ko nga obraon kas dyan. Iso nga, tapno makafocus na kasi nakapatpatug, iti pan nakicommunicate tayo kiniapo Diyos. Ti araramido kidi isursurat ko kas dyan. Amen. Isursurat ko. Surat ko. Nga talaga. Kasi siguro kasta lang ka, ababa na ti, Apo Diyos, kung korakta lang ko, ala kasano nga taday di assignment ko di jayon, kung korakton. Awan ton, makaturog akto pa yan. Ngam, no isurat ko, nagpintas ti anayas na. Nya? Nagmayat, maibagak amin kini Apo Diyos nga kayat ko, maisurat ko amin di jay. Nga desire ti puso, amin nga dadagsin ko, maipan ko amin di jay. Dagiti nga notebook ko ka addadapay lang aging gana ita. Nga iduldulin ko ijay. Kun, siyempre, no ag-devotion nakton, no agbasa nakton, isurat ko di jay dagiti versikulo. Amen? So, prayer. Okay. Next strategy. Declare. Declare. Amen? There's miracle in our mouth. Do you believe in that? Mamati kayo? Amen. Ideklaram nga sika, blessed ka. I am blessed. Amen? Kasano nga ta, kung kunam di ta, nya, awan, nag-negatibo ka, walang mangyayari sa iyo. So declare it in the name of Jesus. I am blessed. I am grateful. Agbalin nakto nga mistro. Agbalin nakto nga lawyer. Agbalin nakto nga doktor. Amen? Ibaga
In the name of Jesus, kunam. Ni Apo Diyos, haan nga matmaturog, bendisyonan na kanto, itignan to, dayta nga deklaramon. Amen? Hallelujah. Amen. So, I can do it. Though napakahirap na, I can do it through Christ our Lord. Magagawa ko yan. Amen? Okay. Malapit na tayong matapos. Next is self-esteem. Self-esteem. Okay? Value yourself as God views you. You are precious. Iti pa nagkita ni Apo Diyos, you are precious. Nakapatpatig ka. Amen? So, you need to value yourself. Kay lalaam tabagim. Oh, ito no umadayo kayo, adabisyo. Awanton ti mga nawa kada kayo nga ag-MML. Tamaya dayunton kanyayo dagiti parents you. Awanton ti aganawa kada kayo nga agbuybuya iti TikTok. Cellphone to nga agpatpat na. But then, laglagi po nyo. Value yourself. Annadam tabagim. Because your body is the temple of God nga kailangan nga pangalagaan. Amen? Amen. Next is self-discipline. Kanayon ko nga ibagbaga ka dagiti estudyante no ka, ibulsayo nga kanayon ti disiplina yo. Amen? Sa di naman iti papanan nyo, balunum dayta nga disiplina. Balunum dayta nga disiplina, ket saan kanto nga maiyaw awan. Praise God. Okay. Hallelujah. So, data. If you know how to spell success, awan dua-dua na. Nya? Agbalin kayon to nga successful someday. Palakpakan nyo ti bagbagiyo. Amen. And you declare it. Okay? Sursuruan tayo tata. I-declare tayo. Ipukaw tayo. Surutin nyo dahi ti baga. Nya? Okay. I am blessed. I am a child of God. I am brave. And I will become successful someday. Amen. Hallelujah. Palakpakan tayo ti Apo. Amen. So, S, kung napansin nyo, ang binigyan natin ng meaning ay yung letters sa salitang success. First S, sense of direction. U, understanding. C, courage to face challenges. C, Christ-centered life. E, empowered strategy. Self-esteem and self-discipline. To God be all the glory. Hallelujah. Hallelujah. Dawatek man nga tumakdir kayo. Patgan nga na. Our beloved speaker, he discussed about success for a while ago. I hope that you can understand what is success that she was discussed.
Amuyo kakabsat, gusto di dimbagana, no anya ti experience sana idi so tagbasa-basa kas jemot kanyang idi. Ngam amuyo iti balon-balon kumot idi. Iso di prayer. The one of our terror instructor or any professor, kay kayatak namin instructor ko no professor ko di stricto no dati terror taam muna di grade ngit itet na. Hol nagungot day tanga mistra pagan anok ti agander ken kuana. If your attitude is something like that, you will not become success. Ngamin, parang school ka pag mapanay nga naanos ti instructor mo. Kunana kanya mi idi, amo yung kakabsat. From the first year college up to fourth year college, iti first two is iti duwa nga taon nga panagbasa, first year and second year, awan apulos iti bakantek ngal daw a panagbasa. First, iti Lunes, aging gana, iti Biyernes, iti eskwela up. Iti Sabado, iso iti ikap ko, iti UP Diliman, iti Barangay Kaligayaan. Manila pa. Bigat kong kunayo siguro. Kat iti Domingo, iso iti panangalak, iti ROTC, Reserve Officer Training Course. When, iti duwa manina. Iso nga ata di tiyempo na nga awan pulos ti bakantek. Kumuto nga, aglalo lang ti ROTC, idikat marigatan na kon, mainayon pa di accounting 7 nga nakarigrigat, accounting 2 nakarigrigat, agosar ka iti columnar book nga 24 columns, nurong ka 80.5 manipod January, plus the taxation, mapang ka January, nagkamali ka lang 2.1, nung nagmali ka di January, amin ingana di December, 31st, rong amin and zero ka. Ngam tibalon, gusto, prayer. Tati kararag, isu, iti, mamagbalegikit ka. Prayer changes many things. Then there you are becoming success. Now, kas itatay bigat, pinarubwata mimat, iti balakad, kan ti mensay ti biyag, dagiti young people ti San Jose, college man kan high school, because we are facing these 2 days into face-to-face. Kung kadakwada, how deep is your relationship, your God, and your Master? Adaking kadeta. Ngamti ko na kadakayo ko na kadakwada, kadadatata dito. Saan yung aliplipatan, ti panagtalagyo, kiniako Diyos. Saan yung aliplipatan, hanyong idendinay, ti pamatiyo, kenkwana. Keep trusting the Lord always. Iti Matthew, kindly slats the Matthew 21:22. Dahito iti ipabalon ko kada kayo. If you believe, you will receive whatever you ask for me in prayer. Please, basahin nyo. Agagdang 1, 2, 3, read it. Then, iti pang konklusyon ko, 1 Corinthians 15:58. One of the young people here, dahita tinted ko kang kwa na, kat maragrag sa kanak, nagtakdera na dahita nga versikulo. Therefore, my dear brothers, stand firm, let us move, nothing move. You always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your work, that your labor in the Lord is not in vain. May isa kadatiyang people kaninipan, intid ko kang kwa na data, idi mapanan ag Bibles, idi mapanan ito.
kolehiyo. Ingatom man ta imam balasang ko. Ingatom man ta imam nga nang tadakda ito nga versikulo. Awan tatta. So na, maragrag sa kanak, marikna ko. Iti apo saan nga nalpas kanyayo. She is always working with you. His mighty hands, si sa puyot kanyayo. Laglagipin nyo, iti relasyon nyo kinapo Diyos. Please, keep your relationship to the Lord, because your relationship to the Lord isu iti mabagpalegi kanyayo. Umay kayo iti amin sangwana. Come on, umay kayo dito sangwana. Touch me once again with your love. Touch me once again. Touch me once again with your love. Make me feel sweet your love. Let the rivers first flow. Touch me once again. Kindly close your eyes and meditate. Close your eyes and meditate. Dati apo at datata ditoy. At kaya titi apo nga ipaay kanyayo. Kung nati apo kanyayo, saan kayo nga agdanag-tadda kada kayo? Saan kaya kuteng tadda tasyak ti sa rekas kanyo? You must go on. You must walk forward with me. You follow me. Hallelujah. Hallelujah. Man nakabalin nga Diyos, Ama nga nasantuan. Iti na ito'y nga malim apo. At to'y nagitipatgal ayatan nga tutubo Diyos. Amom, itarigagay nagito'y nga anak, Ama nga man nakabalin. Amom, Apo Diyos, nagitip, alalapapin na itibiyag. Amom, nagitip, kinadagkat na relasyon na kinapumesos. So Lord, I ask and I pray for you. These young people, oh God, who are here in front, you make protection ng apo ida. You will continue to meet their needs. For his called iti palagadal da apo nga na santuan. Tawatit kadikin ka apo Jesus. Ngayon mo kadakwada, di kinasiri. Kinananay nga pan nakaawat, kadagit ya amin nga po. Namadal dahil pagkatala ng Diyos. Oh God Almighty, oh Lord Jesus, iparadamdam mo dayat mo kadakwada. Oh Lord Jesus, oh maday tayo. Glory to God. Hallelujah. Oh Lord Jesus, glory to your name. Itagay na ka. Ibarik na ang dayat mo kadakwada. Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus, nagitoy ka na na. Dati narikagay ka, nagitoy ka na na. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amo ka man sa mali. At dara mo, Amo ka sa mali. Kaya tao. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Akiyaman kami. Iti mensahe, iti biyag aman naman nakabalik. Nagitoy nga tutubo Apo Diyos. Nga daan titarikagay. Nga balin na baligi. Ibay mo kadakwada. Ibay mo kadakwada. Ibay mo kadakwada. Oh, man nakabalik. Man nakabalik.
Maray tayo. Apo nga na sa tuwan. Nabilag ti sa om. Nagiti ba sa om. Nagiti sa oyo. Nga na italiman. Nga puso. Kang panunot na. Nagito'y ba't ganyan na. Apo nga man na sa bali. Lord, bendisyon na. Bendisyon na, mapwela. Oh, Lord Jesus. Manahin tayo ka. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord. You protect them, oh, Lord. You reign these 2 days, and you will continue to meet their needs, Lord. Financially, materially, morally, Lord. Manahin tayo ka, oh Diyos. Manahin tayo ka. O Ama ng Santuan, digito'y nagtotomo, ragsakan nito, into nagbalinda, minabaligi, kaputin ka, Jesus. Glory to God. Oh, glory to God. Tayo mo. Si Kaapo, Jesus, di nakasentruan na po. Nakasentruan di biya. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At napanag ako nga tartarigagayan da ito nga anak mo ako. Iti da ito'y nga malam mga nasantuan. Luktam nga rod ti puso na. Kang ti panunod na apo nga nasantuan. Katay ta apo nga ipay mo kang kuwa na. No naman day ta nga banag apo Diyos. Itat mo ang mga man nakabalin. Mamati kami kang kaapo Jesus. Ang mga nasantuan. Nakakonekta. Nakakonekta. Itibiyag na kang kaapo Jesus. Nga pinati na nga Diyos kan mangituray. Iti amin nga kinatao na. Bendisyonam nga roda ito na po anak ko. Bendisyonam po. At daman nagital daw nga naglasatan na po. She struggles, Lord, in the past days. But you, Jesus Christ of Nazareth, you are the one to give her strength, God. Kat makita mi po. Nga kadikito nga laltaw, nagbaligyan na amin di kitya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ang mga nasantuan o Diyos. Thank you, sasan, that nga at ang kuha na ito nga na. Iti panagadal na. Tinted ko kang kuha na nga versikulo, Diyos, nga iso nga imbagam, to adipen mo. Inted ko kang kuha na. Para karagsakan niya po, Mesos, ta iso ti balon-balon na aging ka kadagitoy nga laltaw. Man nakabalin nga Diyos ama nga nasantuan iti da ito nga guntaway. Pagyamanan mi, Apo, tinising-singayan nga panakikaagdam, itibiyag dagitoy nga tutubo. Kat o Diyos, manipaw tatta nga malam. Apo, kat umadaning aldaw, parubuatan mi idan nga mapanti pagadalan. Let your Holy Spirit bestow upon their life, O Lord. Let your Holy Spirit bestow upon by night and day. Saan mo ka di, Apo, ipaidam, nga italyaw ta Santa Gracia mong kadakwada. Taanak mo aming dagitoy, Apo. Hallelujah. Taiso ti pagayatam. Taiso ti pagayatam. Kan nangyaplan mo ang itibiyagda. Kan pakaragsakan. Pakaragsakan, Apo. Ito makita mi, may nabalegi dito. Oh Lord Jesus, madaytayaw ka. Madaytayaw ka. Hallelujah. Oh God Almighty, in the name of the Father, na ito'y nga anak mo Apo nga raramat. Digito nga anak mo Apo. Nga tatatang ito'y. Si Papa kong baba Apo. Ngam dawagan kang ka Apo Diyos. Si po tinawad na kat si kang manifestar. Iti biyagda si kati mangiperplay. Iti direksyon ti panagbiagda Apo. Karamatang nga ron amida. Iti thank you natin pagayatam amang nga nasantuan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. We will give all the glory. Thanks
thanksgiving and gratitude to our Lord Jesus Christ. Gaputi kinabak ng ngayat na, ngayon panay parukpok ka digito'y nga anak, digito'y nga agtutubo. Glory to God in the highest. Oh God, you are a wonderful God. You are a wonderful God. You are God who is more than enough to their life, Lord. Lawan ang mga man nakabalin, bendisyon ang mga rod digito'y nga agtutubon. Oh yes, Jesus. Ang mga man nakabalin, agyaman kami, and at the same time, Lord, the speaker that you use for this afternoon, namati kami, Apo, ngayon pakuyog mo ti pamulot mo, kat ang mga nasantuhan, o Diyos. Ma'am Ruth, please. Hallelujah. Iturong tayo man si Ima tayo kanukuan. Kindly raise your right hand. Itinagan tiyama. Iti anak ken Espiritu Santo. Idagit imami Apo na iparabaw. Ikayaten ken bagyan mi nga guest speaker. Iting ka pa nangaramat, tinakaskas daw, kan nabilaguna. Kan wago, kati kinabilit isa Lord. Dana anointing the Holy Spirit inted mo kan kuwata. That I ask and I pray for you, Lord. Our speaker for this afternoon, O God, you will continue to give the divine knowledge and wisdom, and at the same time, you anoint her, Lord. Tunggal aramatem Apo ngagsao. Tunggal aramatem Apo nga mangbinsa-binsa kadagiti saom. Idetagto ken ka. And I will commit you, Lord, the life of Ma'am Ruth into your holy hands. Kasi ka timang protector ken kuana. Agraman dagiti family paset ti pamilya na Apo. Aman nakabalin nga Dios. Salwadam ti biyag na daytoy nga anak mo. Salwadam na nagsusun. Itinagan niya po mesos. Saan mo ngay palubos nga adda magdadaan. Iti relasyon na kita in Jesus' name. Gantigan mo kang kuwana. Umakaboy nga man nakabalin. Man nakabalin. Adios. Dawatag kang kaamang na nasantuan. Nga tingin yung planuam itibiyag na ito'y nga anak mo. Katulungam nga mang salimat-mat. Nagititalugating intan mo kang kuwana. Tulungam, Apo. Nga agbalin, O Diyos. Nga mentor na kita tutubo. You will continue, Lord. Bless and anoint. Apo. Salwadam nga ron tibiyag na ito'y. Sayang mo ipalubos nga damang-dakran. Because this is yours, God. He is your servant, Lord. Hallelujah. Oh, Lord God. Rama ka na you give the victory. Upon victory, blessing. Upon blessing. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nagyaman kami, Apo. Apo, manasanpan. Natunggal aramatem. At dati na isingsingayan. Aking na milagro, Apo. Manasanpan. Kabayatan ti panangaramat mo. Kankuana. Agiyaman kami. Agiyaman kami. Agiyaman kami, Lord. We thank you, Jesus. Iting ka panangaramat. Kundi panakaikarina, Apo. We thank you, Lord. Kat aramatem pa'y. Apo, tinakaskas daw, ti pagadalan, Apo. Kaiso nga pagpapayan na, Apo. We thank you, Lord. You use her mightily, powerful, into your vineyard, God. Hallelujah. Hallelujah. Bendisyon ang madayatan na nga pastor, nga iso, ti comrades, minister, God, in your vineyard, Lord Jesus.
Panginoon, ang mga mananakabaling, we will give all the glory, honor, thanksgiving, and gratitude to the name of the Lord Jesus Christ. We thank you, Lord. Amen. God bless you, ma'am. Praise, praise, amen, hallelujah. Line. Praise God. Good dating agundaway kayat mi man nga iabot dating a certificate of appreciation to Ma'am Ruth Roque kayat kuman nga basaon Republic of the Philippines Church of God World Missions of the Philippines Incorporated Aninipan Flora Payao. Certificate of appreciation is proudly presented to Ma'am Ruth C. Roque for gratefully contributing her time and effort during the youth fellowship to uplift the young people by spreading the gospel of Jesus Christ held at Church of God Aninipan Flora Payao, given this 24th day of July 2022 at the Church of God Aninipan Flora Payao, signed by our music director Brother Elmer Mendoza and host pastor Pastor Michael F. Burgos. Kadawata ka ni Ma'am Ruth, the pastors Crescencio and Pastor De La Cruz, kasama ka ni Brother Elmer Mendoza and Youth President Brother Jonathan Lara nga mangitod iti token and certificate of appreciation. Down fights till I'm finally it's the 99. I couldn't earn it and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh yeah. Thank you so much, Ma'am Ruth. When I was your fault, still your love fought for me. You've been so, so good to me. Praise. Praise. Iyabak man garod dagiti taga Church of God, San Jose nga mangipay iti offering song, katong may to'y kararag ni Brother Marston Agostines. Praise. Praise. Tiyempo naman ng Lord kakabsat, tablon intay ito dagiti offerings tayo, kat mangkanta kam timay sa kanta na pauluan, sukdo lang biyaya. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsaka.
minsan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, Aming Diyos. Praise kararag tayo karon. Nandito kin man nagparaboro ng Diyos, yes, Lord God. Lord, that you, Father God, ating offering, Father God, na pagtas panagdaton, mekan ka, Father God, panangdayon, mekan ka, Father God, Lord God, ating offering, Father God, i-bless mo, Father God, ipakaramatan ng Lord God, Lord God, agsubtikat na, Father God, nga, nabanpen, nasidsid ka, naglip-lip, yes, to, Father God, Lord God, bendisyon ng Father God, ating Father God, nga, offering, Lord God, kastamin kin aji, igam, Father God, Lord God, yada yung mismo na Father God, tipig God, Lord God, at ilang Father God, tidak inawat kin kararagutin ng Jesus. Amen. Praise. May I call Pastor Chris nga iso iti mangipahit closing prayer and the benediction. Praise God, daw at nga tumakder tayo amin. Dahin tayo agkararag, tayo agyaman kini Apo Dios. Iti bendisyon ken iti nabagas nga mensahe nga iso nga na parabor kada tayo babaan iti mensahera nga iso nga inusar nangawan sa balay ni Ma'am Ruth. Ket young people dagidjay kumanga nangegan tayo ket isuda kuma iti balon-balon tayo nga kanayon. Lalo na data ito ni Chay, eskwela nga tayo pag basaan, tapno ichay maragpatay ito dagi Chay, nga ararapaap tayo, nanyaman dagiti goals tayo. Hantay nga liplipatan, di Chay panagkararag, di Chay communication tayo, kini Apo Dios. Taiso iti dakkel nga iso nga mang challenge kada tayo, nga iso di dakkel nga mang encourage kada tayo, tapno ichay nga mapagbalaykian tayo dagi ichay nga goals tayo. So iti daytoy nga rod nga malam kakabsat agyaman tayo kini Apo Dios, iti kinaimbag na ken iti kinamanagayat na sagtunggal maysa kada tayo kararag tayo managayat ken managparabor nga Dios. Iti daytoy nga gundaway Apo Dios nalpasan ti aramid mi. Hallelujah Jesus nga panangidaydayaw ken ka nalpasan Apo Dios. Hallelujah Jesus nga naiburay dagiti saom mga nailangitan babaan iti panangaramat mo Apo Dios iti adipon mo. Agyaman kami ken ka Apo Dios ta inikam mga nailangitan iti naindaklan Apo Dios ken na Diyosan nga kinasirib iti naramat mo nga mouthpiece mo Apo iti daytoy nga malang Father God ket ichay nga napnek dagitoy nga agtutubo kadagiti na espirituan nga banbanag ichay nga naluktan ti puso ken panunot da tapno Apo Dios ijay nga maragpat da wenno agbalay igida kadagiti aniyaman Apo Dios nga isu nga arapaapen da ket naman kadi nga dagitoy nga rapap dagitoy nga agtutubo mayataday da kadi o Dios itapagayatam. Agtultuloy ka nga rod Apo Dios nga mang bless ni Ma'am Ruth. Agtultuloy ka kadi Apo Dios nga mga ramat ken kuana iti adupay ken dadadakkel pay nga pakaaramatam to encourage young people Father God and to all hallelujah Jesus dagiti tattao Apo Dios nga isung masidegken ka
tapno Apo agtaraunda iti na espirituan. I-bless mo Apo Dios dito nga church nga isu nga mararamat ang mga nailangitan. Mamati kami Apo Dios nga sikati akin plano amin dagitoy nga banbanag. Tangamin Apo Dios awan ti kabalbalinan mi, awan ti ballaygi kada kami Apo Dios no saan mi nga surutan dagiti pagayatam, no saan mi nga surutan dagiti plano mi ti biag sagtunggal maysa kada kami God. Continue to bless this congregation Father God. Daninipan hallelujah Jesus Church of God, Father God, nga isungakan kanayon nga aramatem, tapno Apo Dios sa atoy nga agfe-fellowship kami, anyaman dagiti churches nga naggapuan mi, Father God. We thank you for opening the gates of this church, Father God. Kadagiti amin na mayatag daydayaw ken ka, ket Apo Dios agtultuloy kang oro damang bless. Uray pay Apo ti head pastor da mga nailangitan. Hallelujah Jesus, ikampay ti adado nga kinaanos, ikampay Apo Dios ti nananay nga kiret ken pigsa. Uray pay Apo Dios ti music director da, dagiti officers of the young people, hallelujah Jesus, in this church sa mga nailangitan. Repetem kadi Apo Dios iday ti may sangayat, repetem kadi Apo Dios ti may sa nga espiritu Apo Dios ket aramato mida mga nailangitan akas modelo kadagiti amin nga agtutubo iti daytoy nga aglawlawa mga nailangitan iti amin na barbarangay ama ket ijay kani nga agranyag da ken agsilaw da nga kanayon. Alawon no Dios i-bless mo dagitoy nga agtutubo iti amin nga dinmaray iti daytoy nga malem mga nailangitan naman kani Apo Dios nga dagitoy nga saom balon-balon da kadi Apo Dios iti ruwarda iti daytoy nga lugar. Hallelujah Jesus. Ketsan kadi nga limabas nga ungaong kadagiti nga tuwan dagiti ululo da. Tulungam dagitoy nga agtutubo. I-bless mo ida nga kanayon Father God. Tapno Apo maragpat da Apo dagiti anyaman nga rapaap da iti biyag. Sabtam dagiti amin nga pagkasapulan da. Ket aramatom dagitoy nga agtutubo. Nga isu Apo Dios iti agmodelo. Isu Apo Dios ti agsilaw kadagiti kapatadan da. Ken uray pay iti partes dagiti pagtengan da. No adda pay Apo Dios dagiti miyembro iti pamilya da. Nga Apo Dios san pay nga nakamamu ken san pay nga naisalakan ang mga nailangitan. Alawon no Dios agtultuloy ka nga aggaraw kadagitoy nga agtutubo. Agtultuloy ka Apo Dios nga mangmuli kadakwada kadagiti pagayatam. Ket kanayon kadi Apo Dios nga silawam dagiti daldalan da. Silawam kadagiti saksa kada Apo Dios. Tapno sanda nga may tekleb kabayatan ti pannagnada nga agturong ken ka. Tamamati kami Apo Dios nga daytoy nga lubong napno iti sulisog ngem Apo Dios no sikay ti nakasentro iti puso ken panunot dagitoy nga agtutubo. Awan to Apo Dios iti anyaman na mapasamag kadakwada. No sika Apo Dios ti kan kanayon nga adda kadakwada. No tadara Apo Dios kanayon na kaya bungot kadakwada. Awan to ti anyaman nga dakes sa mga nailangitan nga mapagtengda. No di ket Apo Dios ti balaygi panagranyaga mga nailangitan iti daytoy nga lubong Father God. We thank you Apo Dios ta presensyam kada kami ti daytoy nga gundaway. Agyaman kami ket Apo agtultuloy kang arod nga makikadda kada kami. Hallelujah Jesus ingana agsisina kami ti daytoy nga malug Father God. Alawon no Dios agyaman kami ti kinaimbag ken kinamanagayat mo ket kukuam laeng Apo Dios iti amin agglorya dayaw ken panagyaman in Jesus name. Kuna tayo amin ti amen. Palakpakan tayo ni Apo Dios kakabsat. Amen. Dawadik man iti sagtunggal may sangag pasangot ag picture tayo kano. Amin, amin. Amin. Amin tayo amin kakamsa. Si Adja ninipan. Ate. Amin, amin. Amin kakabsat. Pakalaglagipan. Amin, amin.
Ading naka-black and red from COG San Jose. Ading. May kayo na ading. Ading. Oh, yan naka. Okay, 1, 1, 2. Been so good to me. Okay. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so kind.